Zdravo ljudi i dobrodošli u novi klip o razvoju Android aplikacija. Danas ću da pričam o Android manifest failu. Ja sam u prošlom klipu pričali smo o file strukturi cijele jedne Android aplikacije i tada sam spomenuo da je Android manifest file jedan od najbitnijih, tačnije ne jedan od, nego najbitniji file koji može da čini jednu aplikaciju. I rekao sam da će njemu biti posvećena cijela jedna lekcija. Znači, ajde da kažemo prvo šta je to Android manifest. Znači, jedna aplikacija je sačinjena od mnogo slabo spregnutih komponenata kao što su aktivnosti, intenti i mnoge druge stvari i one su objedinjene Android manifest failom. Znači, Android manifest ih sve drži kao jednu celinu i govori aplikaciji gde se šta nalazi i samo šta mogu reći, znači to je file koji nakon izgradnje postaje sastavni deo, nakon izgradnje Android aplikacije postaje sastavni deo root foldera apk arhive i kada se instalira aplikacija na uređaju, prvo se pristupa Android manifest failu i uzimaju se određeni podaci koji su potrebni za instaliranje. Mi smo u prošloj lekciji rekli da se Android manifest možemo da ga dobijemo, znači ovdje Android pogled, app folder i onda ima folder manifests. I kada ga otvorimo, on izgleda ovako nekako. Ja ću da pričam polako šta je šta, znači ja sam sada napričao kao da je to je nešto wow, to je nešto jako bitno, a vidite sad u stvari koliko je to jednostavan i kratak file po svojoj strukturi. Ono što možemo da kažemo jeste da je on pisan u XML jeziku i ova prva ovdje linija odmah nam i govori koja je verzija XML-a, znači deklaracija XML-a. I to mora gore stoji na vrhu i imamo jedan koreni element koji je jedan koreni tag koji se zove manifest. Znači, ovako to se stoji gore deklaracija i imamo jedan koreni manifest tag. Zatim ovdje imamo manifest tag ima dva atributa. Ne znam da li imate neko preznanje o HTML-u i CSS-u. Struktura ovih ovdje tagova i atributa u XML-u je jako slična kao u HTML-u. Tako da ako imate neko iskustvo odatle, onda ćete ovo mnogo lakše da skapirate. Ovo ovdje, šta još mogu kažem, znači verzija XML-a, to sam rekao i sada ovdje se u ovom prvom atributu definiše se XML Android prostor imena. I jako je bitno da znači to stoji ovdje da kažem link i to ne menjate, znači to uvek stoji tako. Package, to je paket u kome se nalazi Java kod naše aplikacije. Znači mi ovdje imamo package, ovo je sada već priča o Javi, ako vam to nije jasno u početku, nema veze, bit će vam jasno. Znači paket je uglavnom jedan prostor gdje se nalazi sve, evo ovdje možete vidjeti unutar foldera Java, evo ima com, example, million, hello world. To isto i ovdje piše i tu se nalazi naša glavna klasa aktivnosti. Znači to je paket gdje se nalazi glavna klasa i ona je jako bitna zato što na osnovu paketa Android sistem kada instalira aplikaciju raspoređuje sve osnovne karakteristike gdje će aplikacija biti instalirana, kako će njoj da pristupa. Drugim rečima, vi ako promenite paket aplikacije, package, onda će automatski Android sistem to da vidi kao neku sasvim drugu aplikaciju. To je što mogu da kažem za ova dva atributa. Sljedeći, unutar manifest taga imamo jedan pod tag application. Znači, ovaj ovdje tag je sama deklaracija naše aplikacije. Unutar njega navodimo neke bitne atribute. Znači, sve ovo ovdje su atributi tag application, dok je ovo još jedan tag unutar njega. Idemo redom. Hello backup. Vrednost je postavljena na true. Znači, šta nam to govori? To nam govori, ovo je ovdje da li će biti sačuvani podaci aplikacije ako se radi backup uređaja. Ako ovdje stavite vrednost na false, to znači da će prilikom backupa vašeg telefona svi podaci konkretno aplikacije biti izgubljeni, dok ako stoji na true, to znači da će podaci biti sačuvani. To je prvog taga. Što se tiče Android icon taga, izvinjam se, ne taga, nego atributa. Ovo ovdje je tag, ovo ovdje su atributi taga.
Što se tiče Android icon atributa, možete da pretpostavite da je to ikonica naše aplikacije. Sada, ovo ovdje će malo vjerovatno da vas zbuni i nema veze i treba da vas zbuni u početku. Mi ovdje navodimo putanju do resursa naše ikonice. Znači, ovdje nije direktno postavljena ikonica, nego smo mi ikonicu negdje ovdje definisali, to sam pričao u prošlom klipu, na primjer ovdje, znači vidite, mipmap ikon. I ovdje imamo našu ikonicu u 5 različitih dimenzija koje se prilagođavaju različitim dimenzijama uređaja. To vam isto sada nije bitno, samo je bitno, znači ovdje mi pristupamo resursu naše aplikacije i govorimo koja je ikonica kroz resurs. Ista situacija i za Android label atribut. Znači, Android label je ime aplikacije i to je, na primjer, paket, ovdje sam rekao, paket aplikacije, on neće biti vidljiv nešto puno korisnicima, on je više bitan za sam Android operativni sistem prilikom instalacije aplikacije. Dok će Android label biti malo više vidljiv korisnicima, to je ime aplikacije i isto ime aplikacije mi govorimo, znači nećemo sigurno hard coding da koristimo u manifestu da pišemo ime, nego pristupamo resursu string tipa. Znači, nemojte ovo da vas zbuni, ovo ovdje je resurs tipa ikonice, znači to je slika, dok je ovdje resurs tipa tekst, ovdje je string, znači to smo govorili u prošlom klipu, evo vidite ime resursa je appName, ako uđem u strings.xml, evo ga, hello world je ime naše aplikacije. Što znači da mi smo samo pristupili resursu i mi umjesto da menjamo ovdje ime aplikacije u Android manifest failu, mi ćemo jednostavno da ga menjamo kroz stringove naše aplikacije. Android, idemo na sljedeći atribut. Android supports RTL. Ovo RTL, malo sam ga, dobro. Ovo ovdje znači right to left. Da li će biti u našoj aplikaciji omogućen sistem right to left pisanja, na primjer? Šta to tačno znači? Vi znate da neki jezici, kao na primjer arapski, da se oni pišu s desna na levo i da je totalno drugačije nego kao kod nas. Ovo ovdje govori, znači ako mi ovdje stavimo vrednost na true, onda će Android, tačnije naša aplikacija će mnogo dodatnih sistema za rukovanje da uključi u aplikaciju i onda ćemo moći da radimo i za neke takve slučajeve, pisanja znači sa desna na levo. Mi u našim aplikacijama to možemo stavimo i na false, pošto nama to trenutno neće trebati. Znači sada nije podržano. Sljedeći atribut Android tema jeste isto pristupanju resursa, a šta ona govori, to je tema aplikacije. Znači tema naše aplikacije jeste, evo otvorit ću, evo to je ovo kako ovdje izgleda. Znači, ove ovdje gore boje, ovo ovdje dole, to je tema koju naša aplikacija koristi i ovdje u Android manifestu piše da je ona u stylu i da ima naziv app team, mi možemo znači tu da uđemo i mi možemo, znači evo ovdje imamo neke, ovo vam naravno sada ništa nije jasno, bit će uskoro, evo vidite ove ovdje boje, to su neke opet boje kojima se opet pristupa iz resursa za boje, a oni se koriste, evo vidite ovdje gore, znači nije vam sada bitno, rekao sam o resursima, bit će posvećena cijela jedna video lekcija. Sljedeći, šta smo stigli, znači završili smo Android team, sada imamo jedan novi tag activity. Ovaj ovdje tag, znači ovdje se definiše aktivnosti koje naša aplikacija koristi. Svaka aplikacija za Android mora da ima minimum jednu aktivnost. Šta je aktivnost? Znači to sam spomenuo u prošlom klipu ako se ne varam. Aktivnost je nešto što omogućava korisnicima da interaktuju sa aplikacijom. Znači aktivnost je, ovo ovdje je jedina aktivnost koju mi koristimo. Ona ima ovdje text hello world i to je nešto, znači pričao sam, sećate se u prošlom klipu, dodavanje kontakta, kalkulator i to su sve posebne aktivnosti i svaka aktivnost koja se koristi u našoj aplikaciji mora da bude definisana unutar manifest fajla. Ona prihvata neke atribute i još neke ovdje dodatne tagove. Ima sam tag activity ima jedan atribut Android name, tu se, kao što možete da pretpostavite, nalazi ime klase
koja je povezana za određenu aktivnost. Znači, ova ovde, nemojte da se brinete ako vam u početku nije jasno, bit će vam jasno uskoro, pošto ima jako puno nepoznatih pojmova, jednostavno ne mogu u jednom klipu da opišem sve te pojmove, ali uglavnom ova ovde aktivnost koja ima svoj layout file, znači XML file, ona je povezana s ovom ovde klasom. I ova klasa, znači ta aktivnost koristi, evo vidite, .main activity, to je main activity.class. Ovo ovde je skraćena verzija, čisto da znate, inače kada se navodi neka klasa, uvek se navodi ceo paket, pa onda aktivnost, znači ovde bi bilo ispravno da se napiše con.example.million.helloworld.main activity, ali Android sistem omogućava da se to napiše samo ovako skraćeno. I još jedina stvar koju imam da kažem jeste da se unutar activity taga mogu navesti neke akcije svake aktivnosti. Znači, to se radi unutar taga intent filter i za svaku akciju treba se, znači, action tag koji ima svoj name atribut i ova kategorija, category tag koji bliže opisuje akciju koju smo gore napisali. Znači, šta radi ova ovde? Imamo jednu main activity, smo rekli, to je naša jedina aktivnost u ovoj aplikaciji i ovde mi govorimo jednu akciju, a to je ime android.intent.action.main. Kroz ovu ovde akciju mi smo rekli našoj aplikaciji da je ova ovde aktivnost ulazna tačka aplikacije. Šta to znači? Kada pokrenemo aplikaciju, prvo što se otvara jeste ova ovde aktivnost. Znači, Android Intent Action Main, to znači da je ova ovde aktivnost ulazna tačka aplikacije. I mi smo ovde bliže opisali tu akciju, a to je da treba sto ikonica, znači evo ovde, vidite, u glavnom meniju i da uvek ima ikonica aplikacije, to je launcher ikonica, znači to je kategorija tag koji bliže opisuje akciju. Znači, mi smo ukratko prošli sada kroz SEO manifest file, nema veze ako neke stvari niste razumeli, znači ja sam ovde spominjao određene pojmove, resursi, onda sam tekstualni resursi, pa onda string resursi, pa stil resursi, pa mipmap, znači ovde ima dosta pojmova koje ja jednostavno ne mogu da opišem u jednom klipu, ali već u nekom od narednih klipova mi ćemo ići redom kroz sve to i sve će vam postati jasno, svakako. Nakon što krenemo da vidimo šta ovde ima, šta se ovde sve dešava, proći ćemo kroz sve ovde stvari koje smo upravo spomenuli. Znači, ono što treba znati jeste da je manifest najbitniji file i da on povezuje sve u jednu celinu. Tako da, to bi bilo to za ovaj klip. Mi se vidimo u jednom od narednih klipova.